امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ رحیم الرحمان گشک بتک کہ میں سہار شانی پر جا بیتی یہ سہار شانیہ درست پیڑا چسیادی داروں کی مردم ہم ہوار بند کراچیا پریس کانفرنس کنانا حافظ رحیم الرحمان گشتگ کہ پیری سرجمی ملکہ دربندی ہڑتال بتگ لینے بلگی شی سرا مالوکا وتی در حمل ہم درشان کو تگ حافظ رحیم الرحمان ای ہم گشتگ کہ مالو کا زبردست تحریک باندات کو تگ لاتی مردمہ کوشش کو تگ کہ 2 ستمبرہ دربندی ہڑتال مبیت آیا ای ہم گشتگ کہ مارکیٹ سرجمی بند بتگاں پر ایمنی زہرشانی بتگ امیر جماعت اسلامی حافظ رحیم الرحمان مزید گشتگ کہ درست گل یک مشتاں بس جماعت اسلامی کے یو کہیں حافظ رحیم الرحمان ای ہم گشتگ کہ پاکستان لین ودی کنگے صلاحیت گیشند 9000 چگیش میگا وولٹ جمع کارمرز کت نہ کنی ایشانی ذرہ ہم معلوم دے گئی وش نیوز کراچی سندھ